imidž jeste važan i najvažniji verovatno u ovom poslu. Šta mi možemo da uradimo tu da doprinesemo tome, to je svakako da se trudimo da održimo svoje standarde usluge koji postoje od samog početka i koji se konstantno napređuju. Sad da vam kažem da ne postoji u nekom momentu određeni problem, mislim, to je smešno i pričati o tome, naravno, to su veliki sistemi, to je rad sa ljudima. Pre svega i glavna stvar to je taj upravo standard usluge, to je način ophođenja zaposlenih prema gostima i to je atmosfera, to je ta neopipljivost, konstantno o čemu govorimo u hotelijerstvu, neopipljiva komponenta koju vi ne možete ni da kupite, ni da predodredite. Ona jednostavno, taj određeni X faktor, zašto kažemo da određeni hotel posluje odlično, posluje fenomenalno, drugi ima isto tako sjajne sadržaje, ali nešto tu neštima. To je taj X faktor koji po mom nekom skromnom mišljenju ili postoji ili ne postoji. A šta ga kreira? Kreira ga isključivo tim ljudi okupljenih koji je u svakodnevnoj interakciji sa gostima.